fight, see Leti Leti fight. I mean, just first back from Samoa. Obviously hitting over to the States. Leti Leti stasi foi tama fana rupe fale le Samoa. Wa mapea ona mawala manoa nga e tua i America. Ina ye pe oni statu David to stelle por di Marcelino Masoi. Ile no manai. Yep. Got a big future. Looks good. He's fit. Back from Samoa. I see Rainbow brought him in. Junior Rainbow. Fighting out of the blue corner, hailing from the village of Fatialofa and Lano in Savali. Please welcome Leti Leti. This is Leti Leti foi halo. Isi foi tamana tunu Emilio Leti sa pe ona ve matamfuso Samoa ve fu no tunu meta fuso anga ya. Ona to fuso anga ni sele nei ala ya tu America mo fa ala tu no long fa mo. Yep. There's physiques, man. You got a chaser and you got the other guy who's technically sound. Might be a good fight. Might be a quick fight. Yeah, so I'm gonna do a body for right. If when the I'm gonna go until Leti Leti. Yeah. She Leti Leti to finish it off. Los carriere facciamo vedere vayan qua. Slip. Wala sola. If you for kuli kakangi pas bang beba. Maria que meras cadia yo pas. Vale aí marfuso ali. Que buscaram? Oi. Ele vai ter fuso daqui, não mas já cuiou. Ya mana boleh kalau fai nama ya siapa boleh tidak itu pas ya datang dia pasas fai very few fast tengah tempat kia nah itu terus full bewa pun gaya di pada itu ada kuma ya udah aku merangkak kau makan Obrigado, pai. ya fácil cá quiere cá creo pas poder van a ver na cu fit Leti ya Dia kakak musuh anggar yo kena malos ya kalau pas ini. Coba ya lagi. Well, you got a classy fighter like Leti. There's no answer from the red corner. He's taking a bit of a back there, probably better to stop the fight. Winner for Swanga and my pass. Dia kaya winner. Ya, pun ningan lah.
yang kakak foi ni. Foi ni sa se foi kadang fuso ke o mau sangat dia. Vai. Mahili udi kamaro pas. Typical Australian. Yeah. Never give up. Never give up. Ai pa sa vídeo. Dia ngambil kau frustrate Leti dia onore. Fiu kudi ya pas o kakai. Ele sak fengo fie fo. I've seen this guy fight. He's pretty hard to knock out. You know? Fiu fo ima seding wa ila fuso ang ma. Tapi au vai kambang di pesi mari e fiu ka ku e pa u da lo cheba. Ma. Ya naruh lah dia lah. Tahu sudah di orang sewa visual. Enak. Mana yang pakai umane? Kita balik sih tambah di umina pasti ya. Aku ini ada pasti oleh lo kami kau kan pukul. I think from the red corner, just happy he came walk up. He never gave up. You got to give him credit for that. Ladies and gentlemen, the referee has stopped into 1 minute 35 seconds of round 2. And the winner by TKO, Mr. Leti Leti. Ya, dia mai kau kau ma buang ma fet. Dah pada bunga dia via mai buang mai. Sedai fuso la pada bunga di. Pesta, ya la kambara. Ma boy lo la ci na e fuso angai tonu New Zealand ni. E peo na ini tang final event for Nisa. Mo le tolang fa fatai le foi e company man la to ba ya. Ku fa pe on na fa to ni fuso anga. Dia mai se ore rang lang mai le Chile district ore Garage Book New Zealand. Le ki ori ma kor kasi. Ya, ai mai se ore video au production. Fa pe on na fa to ni dai ne fa moi. E mo le si la fia. Lo fa ta si me le feo ngal pa di gele. Wa pika fa ke lo fa. Au mo na kapi. Sa ko fusi la se kana fa nge ke pika wa le wa. Kan ma lo longa. Bes kana ila fusu ma ngai. Nah, kita bersama. Ini akan kembali. Mau buat kuyup.